I 10 ljudi, dobrodošli na ovaj video. U ovom videu ćemo da igramo Minecraft Hunger Games. Na Mineplexu ljudi, konačno sam našao premium, ali to je samo za ovu upotrebu. Dobro, igrat ćemo, znači za neki dan ću da kupim premium, pa će biti još zanimljivije. Možda ću nazvati kanal samo za Minecraft, ali ne verujem. Snimat ću tu i Counter Strike možda, ali možda. Eto. Krenuo sam partiju sa cheaterom. Ajmo sada da idemo na nekom mjestu. Pošto ne znam na ovoj mapi nijednu chest rutu, pa pokušat ću da nađem neki chest. Ovo je, mislim, lootovano. Nije. Stani. Da li ovdje ima neki chest? Evo ga. Samo da mi ne dođe neko s leđa, tako kad... Ljudi, inače, ne znam, radio mi je skin, znači meni mi se mnogo sviđa ovaj skin, što sad nema, znači izgubio sam, nešto sam tu uradio i skin se izgubio odjednom. A bio je tu skin, znači mnogo je lep skin, na ovome premiumu. Znači, igrao sam malo pre i radovao sam se za premium. Kao i svako retardirano dete. Da, šalim se, mislim, malumno dete. I on jednom... ja nešto u opcije podešavam fall. Ja podešavam i on jednom vidim nema skin. Čudim se kako nema skin i eto ljudi. Nešto sam tu pokvario i sada se skin ne vidi. Tačni drugi igrači mogu da ga vide. Šta je ovo? Neki putić bez veze. Bolje da izađemo odavde. Pošto nemam pojma šta je to. Ajde, gdje su chestovi, gdje su likovi, brate? Igrao sam ja dosta puta na ovoj mapi. Eno ga tamo lik, neću da idem na njega. Pošto slabo sam stekovan. Ovdje je bio neko. Ajmo sada ga napadnemo s leđa. Gotov je. Nije imao ništa bolje. Samo se bojim da me neko napadne s leđa i zato samo pritišćem F5. Što sam uradio? Neko je ovdje umrao. Dva bloka. Tamo. Gdje li je taj lik? 95 bloka, dobro, daleko od mene.
142 bloka. Imam još dva puta da upotrebim ovaj kompas. Pošto se bojim da mi neko ne dođe sa leđa. Znači, taj lik je iza mene. Stani, mogu li da enchantujem nešto. Sword sam bacio, ja. Doma. Efficiency. Pa dobro. Baš me briga. Znam da sam glup ja za ove stvari. Ja sam ovaj Tommy K1 Premium. Znači od 0 gamesa sam krenuo, ne znam brate. Pa prvi put vidim da na Premiumu 0 gamesa ima. 94 blokova, znači idem ka njemu. Tačnije neću ići na njemu, mislim, ako krenem da mi juri, ja ću najebati, izvinjavam se što psujem. Ali, stvarno kažem. Tamo su dva lika. Ne vjerujem da ću nešto da uradim, ne vjerujem da ću nekog da ubijem u deathmatchu, znači, gledajte koja je to oprema. Nemoj na mene da idete. Ne! Pa daj! Pa 4 smo. Pa ovi su u timu. Daj, brate. Možda nisu u timu, ali čisto sumnjam. Pa daj, što se vi ne pobijete? Ubio sam ovog lika. Ajde. Treći sam. Dobro ljudi, nije loša partija. Možda sam mogao bolje da odigram, ali nisam trebao da menjam kapu. Možda me ne bi ni ubio. Ovi će da igraju do sutra, vjerovatno, pošto ovi se pope ovdje. Ovo ne može nikako da dođe do njega. I to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share, sub i se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!